Halo bro, ngapain sebab kena kat channel jonga lang bersau te mata singin ya lekai cha cete cha sora bat iwe I parlok jonga mo te amun kong akan makade kasngi kabit kabiang nam ta pilang paro ngan ongkum na kata hi ting nilawan penjen sakmat mat EP nilai sasora ngamti bahar habide bat ka jaka mo hi alam perlok yang te ngelawan poi sa than mos mai ne nong riat ne ke kem tol aklet te kata hi ngisa pi sakmat te matang idon ne ha sora kene ka blok ni kom jong idon ini padlok kan sai stay ka sepok ka riat kadon kariat ka bet natang ba ngaring na kamu bah te kamda ya ibhare ka saira te kene ngan pen ibha ngan ring bajai ngan pen ibha pi kmat mo nong riat pas ni bok ba mata kasing kam pelira tingi mentang ilapai sya ilapai mana sya klapej ndai aku ikasngi kermen ban poi biang haka kata ka bang itu mo nong riat iya Amang ayah dah tak amang kukuh itu. lepo sya klaman non kai Malaysia seorang tama mau smai rum Malaysia ora poi man sya klapet ya om le yang ini kam serum tapi kiwi jaka halo sok mau ni lapoi saka kena ka kho yêu ti pane Kau mau kede ka kho mau jong maram ha maram ha ni lapoi ya sa ha u mau em kho jong maram ha ke om yo ira kasi kapa boring tikna
Pat mo ang aman kedai ka blok ka baningkong atat ka baburing namar ngilak plan banlay jakui jaka ngipoy sa kui jaka om nilai peto koram ha te alengin nyai kham stechak mar ban ngan ring kham phamo perlang avidi kaneka video tangga nahi kam dade ka video ka bajrong plus nang taru ketika video ka baningkong ya tangka blog bat ketika video ka baburing dikena blog ka baningkong tama ka baburing tiap nali next ngan lek kambaha kawai ngapan kacing kasan napi berla coba ai lang mo kacing kasan te tangan nih kompleks bone pi palok mga ilang basa te tangan nih